lazine cha marketing. 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 And then so we educate. Bonivenja, let me tell you. Nijokela kitu blogger those kintu neza kute mwene. Blogger those kintu neza kute mwene. Ni loka ya biashara. Ngaina kwa dime. Natukana ni ajao. Natukula ngeki. Tuko bikabutu ikula na ajao. Uze kitu kutokuta kutindo no eje munu no choka. Uino sia munu no choka ondo ya idia. Okay. Tuti na ogezu ya. Wagule blogger na odo do we blogger. Oye do ese we mwene. Actually, blogger no do mukoso. Mukoso isoma. Nesa. Kute mundu la mwene ngombe. Ina yono. Go kube wa said dikaide ngombe no nina akili yakananga those ngwate pesa bige ba kwananga masaa bantu ba uninenge blogger ziso mathosi. Actually bantu bonenge blogger where you isilie blogger yakana nikana those ni saa ya kwesilia Bonivenja anikokela kitu mawithia kiatu kivianene na kikingi no ngolia Bonivenja ila ngona mbia ya Wanjigi ya milioni 1.3 million. What's the difference according to you? Tofauti ni kwa tofauti ni brand. Brand. Yes. Ata yende teka bigangili manana. Ne ndunenge to seplet limie yo to seplet to seplet limie yo to seplet limie ani ututa ngwa ino ya dibuata tutabia kana ya choma kana lina babu ndine tutabie ngwezo ne ngwa lakini nondo wa company ele kudhozie ngwa kana etuma ingwa as a brand me position ya kwithia ne brand ya thui ningide na kwiye company zune etho ena thoyasia na ikwari no bado muthoyasia former president wa US Donald Trump company zune yo ithoyasia actor James Bond ngwasi yake so nona no ndo kuona umundi company mbinge yumundi no makula ni okamba nikwangalega ni company kwenda uthosia kindu okamba ikakula ni watangazia la mengu mo okamba ni meba mayewe ni boni na mjanja company sio ikatu approach ikatu ya nitwike research ito ni nyumu ituke ya wemo no okamba twenda mutweke brand ambassadors maito nona kuyu undu andu matona niwo makona products sia jausi ya company yesu so you company no kwethe na elo address ya Donald Trump no address ya James Bond level ya yo yamba ta kuno ngina i products sia yo si jau sie diulo esietwa yes ko ile ne sietwa tingwa ne sietwa na no boni no ndungu wazio kaziza with ya iteto tofauti muno thank you na no bala ne ngwana no tela tumiliwe Bonivenja lakini eno ya bowe now so kabuni na akitio take time kuza ubiezi ndo tingwa niko ndinga abana wezi ondaya aye ani kude kudeta wale tu kunenga advantage akwete lo kala ni wono iye lakini no sawa ani wezi onda na hapo na kunenga advantage ngena kuna ute kidogo bya lingi yana onenge vindozo bya jau niko kuiwe maandishara bandu bao mandana na dhahabu muno wisoko wimanda kana anange masa isilio ndo to moko ni vis alama do wa dhahabu wimado ose kindu kite dhahabu bandu ba kindu kite gold dhahabu ina ben gold coated gold coated Give me.
we ala tuweze zongo kule mundu kwelo gold coated gold ne dhahabu donde gold donde ne dhahabu computer no ne dhahabu gold coated nino ebaketwa dhahabu yolo so wina obindo nini ya wakana mwino dhahabu yolo no ino do yolo do dhahabu nemona yesu ne jao ne dhahabu yuba uni isu yeta wa app you game na uzi ti okola timoto ende nende on the iliu iliu na yen bani venja ndikwenda ngangana na kindu kitabaulu nundi kwenda weza kuli tondu wa dina wambia wiyo bala ogo bala ndikwenda ngangane you ndiye nda ngangane uyu kada direct ko kumanondo ko ni vinzi mudhosia mudho wa dhahabu adowe ete onezi ndio mudho eze dhahabu nende akwado izindwe na otherwise pema ndo Yesu anake oyekie utabangite kukakwika beba ndo Yesu abangite kukovuwa ndo kiboko ku awa kuna kanisani na beba ndo abangite kuuma mukodo aje o auma ne yo woma nondo akwe mausia usindo yoni wa diani yaku giunege nende ndiata pema ndo Yesu wekalile kindi na ndabangite kwizokoma na mundu muka musamalia ambi omubembeleza wagithimani mundu muka mukola isu nendeju ni sawa so bebandu wale nde ku control we ngambe na otherwise na witikilane nayo kanole otiwe no ikwa kikuki obau wenda ni na ndondo ziendete kana wa munganga nayo otiwe okay tembo ni venja ngukoli ai nota ngwetekela na kunundu me musemo wazi ai ithe wano kumbao wa kwetekela maondo alota ambako aliola ni musemo ka imbaimbo musemo ni musemo na kabaka kindu tsuke imbaimbo ithe wano kumbao wa kwetekela maondo alota ambako ma no kumba kwetekela kwiwo kwitikala kanondo nenda undo wewe dio aye wanti kwenda wale kwitha undo wale kwitha lakini nondo uhilio na ndio ndo neke kande ko kwitikala kwitha uyo sindi munene muno no sindi usu wina thina wa gube tani kwitikala wewe nduka ni wale ile wale ile aindi zaitikala ga ndo ngomba muse mozu ngabane mbeza ni ngomba